Dobar dan i dobrodošli u kuhinju moje nane. Danas ćemo vam moja nana i ja pokazati kako pravimo salatu. Ovo je salata za zimski period, veoma je zdrava i puna vitamina. Tako da je moja nana i ja vrlo toplo preporučujemo vama da probate ovaj divan recept. Tu smo pripremili 3 očišćene kisele jabuke, 3 očišćene mrkve i 1/4 očišćenog celera. Tu smo iscijedili i 1 limun. Sada celer i mrkvu ćemo izrendati na sitno rende i postepeno posipati limunom. Zatim ćemo izrendati jabuke na krupnije rende i također posipati limunom postepeno. Kada smo izrendali naše sastojke, dodajemo 2 kašike majoneze i posolimo po želji. Evo, naša salata je gotova. Mi smo stavili 2 kašike majoneze samo da bi povezali ovu salatu. Vi ako ste ljubitelj majoneze možete staviti 1 do 2 kašike više, to neće biti problem. Samo da vam kažem, ova salata može stajati 2 do 3 dana i neće promijeniti boju niti ukus. Mi ćemo našu salatu držati u zdjeli sa poklopcem u našem frižideru. To bi bilo to za danas. Imajte divan dan, pretplatite se na naš kanal, lajkujte i ostavite komentar i vidimo se drugi put. Pozdrav!